Voin hi zu ni thum sang ni som ni pakhat ninga ni ania. Mizo Official Channel clear tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule. Tun tum chu Mizo ten kantran em. Israel politics buena chungchanga city larin oma thuzia kanon share chuak dona athuzia te phal takaminon pethin tu city larin om hena Mizo Official Channel te chuan lawm thu kan soyani. Israel so chair sarkar thar apiang don ta Jela Prime Minister Benjamin Netanyahu chachum ke pangai donem nilai ni zanlai dar som pani hun tiampel malokin Prime Minister Benjamin Netanyahu dulo tu political party sang pariat te chuan inremna siam thei hramin Israeli President Reuven Rivlin nena tangrual so chair sarkar Unity Coalition Government an siam thei thu an hriatir ta a mitam takloma an awrual lain right wing pol tam takle right wing hoktupa Benjamin Netanyahu thlop tu te chuan he thil hi du lovin left wing thil ti dan chu Israel ram le mi puita ta na him lawani ti in ramat guns muna an pungkhom chiamani religious zionist hoktupa Bezalel Smotrich chuan hetianga left wing le right wing pol then khatle Arab Party Arab United List thil ti dan chu demin abik takin right wing hoktupa Neftali Bennett chu soi selin kan thei ngil ngai lawanga kan ngai dam ngai hek lawang ati caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu po in tun kumzambi chunga in bumna fraud of the century ania left party le Arab hautang ruwa sarkar chu Israel ramtan Israel mi puita tan le Israel sipaita tan him lo le lawm takani ti in right wing mi le sa te chu left wing party kai hroi sarkara tel lo turin ange nani bel ke phuar khom tui pai theilo an ni donem pu e thanglura fam tong kamang dewin Israel politician thren khat Benjamin Netanyahu an kumsom pani chuang ro rel a channa le eruk thu boya nei tia paithlak tuma an beina wanga hetianga party pariat lai policy le ngai dan le thil tum ideology in ang reng lo tang khom hi bel ke phuar khom tui pai theilo ti turan ni ve mai ngem ti chu zona chan har sa tak ani ome political analyst tam tak te chuan he so chiar sarkar lo piang turi thui tak ka kalan ring lawani party sang inrem na ang chuan left wing mi le sa yar lapit yes atit party ho tu kumsom ruka upa le right wing ho tu Naftali Bennett kumsomli pakwa upa te chuan prime minister ani ni chokanga Naftali Bennett chuan prime minister ni na achel masa anga yar lapit chu August ni somni pasari sang ni somni pathuma tangin Israel Prime Minister ani ve thungang ti ani hetianga sarkar tharan sian thei thu President Reuven Rivlin an hriati rangin ni som pani chungin parliament ne seta fiatna nein vote lak tur ani donani tutange tangrual te chu Prime Minister Benjamin Netanyahu du lo tu party sang tangrual te chu pakhatna yes atit party Yar lapita thui hruaite annia MP som pasari zet annayani panina kahol laven boak an white party defense minister Benny Gantz sakai hruai annia MP pariat annai pathumna Israeli Beitunu party right wing thin defense minister lonito parorum tak Avigdor Lieberman na hruai annia MP pasari annai palina Labour Socialist Party Merav Michali kai hruaian nia MP pasari annei pangana Yamina right wing party ni in Naftali Bennett kai hruaian nia MP pasari annei parukna New Hope Party centrist right wing party ni in Gideon Shar hruai tu te annia MP pasari annei pasarina Meretz left wing socialist party ni in Nitzan Horowitz hruai tu te annia MP paruk annei pariatna Ram Arab United List party ni in Mansur Abbas hruai tu te annia MP pali annei ani New Hope Party Gideon Sar hruai tu te hi Benjamin Netanyahu kai hruai right wing Likud party atanga chuak annia heng party hruai tu tam berte hi Prime Minister Benjamin Netanyahu nuaya Cabinet Minister poimo tak lo chel to thin te annia Benjamin Netanyahu chu eiruk thu boile
sum ti ching pen na nei ti in thu buai fraud corruption criminal charge nei ania Jerusalema kota ko thin ni in kota ding zak zak thina hetianga thu buai neya pu na hi apha thina ni Israel ram hian kumni chungin in thlan pui voilian nei towa mumal taka sarkar ngel nget an siam thei thin lo wangin anin thlang thale thina ni kumin mars ni somni pathuma avoili na tan in thlang le in Benjamin Netanyahu kai ruai right wing party Likud chu sit mutam berni in somthum panga an la a President Reuven Rivlin chuan sarkar siam turin asoma mase neset member za somnia somruk pakhat nei ngai wangin atho pui party chuan somnga panga chawna isia sarkar siam thei bik lawa chu mi nuwa President Rivlin chuan eptu hruai tu ayer lapit chu sarkar siam dan tur jong turin som vele a zuni thum zan lai dar som pani thlegin hun tiam sakin ayer lapit chuan Naftali Bennett chu biain atopa Arab United List ram ten thlop zui vele in sarkar an siam thei thu President Rivlin an hrilta ani sarkar siam thei anom lo chuan avoi nga na tan parliament neset in thlan pui nei le tur ani ayer lapit le Naftali Bennett ten so chia sarkar an siam tura hian Arab United List ram party te antel vedona hetianga Israeli sarkar siam na hian Arab ho tu te chu Israel history avoi khatnan antel ve na turani Mansur Abbas ruai ram party te chuan anin biak remna Arab Palestinian ho te omna chei thatle danang taka digna von him sakti te Judami Israel rama loki le te chu West Bank lama in ben bel na pek zel lo ti te tel until phut lian zual te chu Arab community ven him crime dona le Arab chen na mun infrastructure siam that le adang te ti ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan right wing pol pakhat hruai tu Naftali Bennett chuan Israel mi puite le right wing ngai dan ideology aphat san ani ti in leftist sarkar na ni ati Israel baitunu party ho tu Avigdor Lieberman chuan Benjamin Netanyahu chuan alal thu thleng lu zel du na wangin party pathum ho tu te chu Prime Minister in ni choka sarkar siam puya soma fiam thu mai nge ni thilza thlak takani tin adeu hle ani Naftali Bennett hian tunma le tuna po Benjamin Netanyahu ngai dan tromin Palestinian ho te independence pek du lo tu le West Bank ram lu azel du lo burtu Iran khoi noi mai du tu ania hetianga lalsiam tu kingmaker anga Naftali Bennett atang tamai chu right wing tam takinan du lawani Likud party te chuan Arab United Lisa Raam party ho te thlop du se sarkar an siam le mai theya mase Likud party te nan du tat lo ani Yamina party te zinga hian neseta vote an la khunin an ho tu pa malak na an thlo vek donem ti a hriat lawa Jerusalem Post le BBC News chuan Roni Sarsover hian left wing ho te na so chia sarkar siam an du lo ni nan soi ama po in Twitter a Bennett chu ram hruai tu tlak ania mase left wing ho te na tho ho chu ka politics khel chan le ngai dan ani love ati neseta vote la khuna za somnia vote somruk pakhat an mu angai don ani tutenge Naftali Bennett le ayer lapit te chu Naftali Bennett kumsomli pakwa chu technology lama sumdong entrepreneur mi millionaire ni in politics alu ma kumsang ni panga khan US dollar maktadoi za somli panga layanaya US apiang ni in anu le patin Israel rama anron pem puyani anu pui galit nen fapali na in ranana mun leili an cheng mekani kumsang ni panga Benjamin Netanyahu ka ishuai azomin chief of staff lo ni to rania mase anu angai dan thum hun lo wangin ado dalta ani sang ni soma Netanyahu ne nanin thena yesa council ho tu ania West Bank ka juda in ben belzel du tu ani kumsang ni som pahnia Jewish home anti ahruaya Palestinian hotel ka chuan adu room elulin angai dan butut deuh chu zairum thing phoro tuat angmaya che hu phurom takania kumsang ni som pathum khan Palestinian firfiak te chu chua in tha zel mai turani ti te he Israel rama hian Palestinian independence adingai lawang ti te alo soi to ani ama hian defense minister economic minister le education minister ni na te alo chel to thinani Jewish home ti le kumsang ni som pareta Yamina right wa ti dinin Benjamin Netanyahu nen an tho ho thailo nuwa
Israel sarkar akal zel thei talo ani mai ni som atanga ni som pakhat chung Gaza Stripa cheng Hamas Islamic Jihad le Israel te in do chiam khan Bennett chuan sarkar siam tura left wing ho te na in biak na ti to pani ti na puanga ma se in do lo re ta ka chuan Yair Lapid left wing ho te nen ani bet chho le ta ani Naftali Bennett le Yair Lapid ten president hena sarkar kan siam thei ti filma se Parliament Speaker Likud mi Yariv Levin chuan caretaker Prime Minister Benjamin Netanyahu beronin parliamentary meeting kovin vote la kani chaudona wangin Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Juda du rum le kulmuk far right hotele sakhorin chanadin Orthodox Jewish Party te chu leftist sarkar din lo turin thunun atum an ring hle ani Merev Micheli Labour Party ho tu chuan voina inrem na kan siama Israel history kan siam ta ti in kumsom pani zet Prime Minister Benjamin Netanyahu telvelo na sarkar piang chiang ngei ni na soya New Hope Party anti Likud Party atanga chuak Gideon Shar chuan Benjamin Netanyahu ro re na huna topta ati Yair Lapid kumsom nga pasari Yes atit party ho tu chuan Bennett le Arapa Mansur Abbas tenen inrem na thuthlung an ZFL nu loka he sarkar hian Israel khole tuizong zong tele min vote kherlo tu te tan Israeli khotlang in pum khatna aum thainan theito bachu adona ni ti in Twitter aron ziak ani President Reuven Rivlin point Twitter Lapid le Bennett ten inrem na naya sarkar thar Unity Coalition Government ansiam turlam puina aron ziak ve bok ani Yair Lapid hi TV presenter secular centrist anti left wing ideology tuipui ania sarkar thara finance emo economics minister emo achelang Blue and White Party ho tu le tuna defense minister ni mek Benny Gantz chuan defense minister na chanpual portfolio achel chun zom zelang Yossi Beilin Israel justice minister hlui chuan Sochiar coalition sarkar thar siam ni ta chu alomom hlea mase party pariat lai ngai dan thumun lo sarkar chu aul som ho don lova Benjamin Netanyahu chu ep tu party ho tu alni zelanga alechevel reng thei don ni ati Israelin president thar an thlang felta Israeli lawmakers te chuan kumsang khasakwa somli pariat hulama president som pakhatna ni turin secret ballotin ni laini khan Isaac Herzog kumsomruk chu thangin Labour Party mi le sa Tel Aviv piang le Palestinian hote independence pek du tu two state solution pom tu ania headmistress Miriam Petres kumsomruk pasari nen inkhingin ani hi faparuk nei afate Israeli army officer pani chu indona nunna chan to ania US President Joe Biden chuan Israeli President thanthar Isaac Herzog chu lompuina thuwa thon ani heti la hian Republican hawkis senior senator Lindsey Graham of South Carolina State chuan Israel tlawmekin tunkar thole ni khan Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu le Defense Minister Benny Gantz te muin Middle East borua ka soipuya reporters te hena US lawmakers zinga Democratic Party mitam takin Israel le Hamas indona chungchanga Israel tantuan tam hle tin US chuan Iron Dome air defense system chungchanga US in Israel tanpuin apele ang ati Senator Lindsey Graham hi Senate Appropriation Committee member ni in US sarkar in ramdang sarkar military thila tanpuina endiktu ani voina Israel Defense Minister Benny Gantz chuan Washingtona US National Security Advisor Jake Sullivan te muin Pentagon lamin Iron Dome matana summan tur US dollar tluk le dingon khatpek na turte tin Biden admin ten Israeli sipaita tanpuina turin mai ni som nuwa US dollar maktadoi jasari somthum panga alo pek to te chungchang le Iran din munte an soi ho bokang House le Senate then khat te chuan US dollar maktadoi jasari somthum panga hi hren sakri andua nikuma US chuan US dollar tluk le dingon pathum point pariat zet Israel sipaita tanpuina tu le ral thuam phralna turin alo peto ani mithen khat chuan US tanpuina chu Israel hian Gaza Stripa Palestinian beinan amang tiin an soi sel bok ani ole khati zong kha Israel chanchin thar kanon puan theite chu ania Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawaya chunga kan loma
pathian zar kan damani chuan chanchin thar dang nen kanon let le thuayang